بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رمضان ما بخير بيروز ومبارك إن شاء الله. براستي پیغمبر عليه الصلاة والسلام افمها رمضان جمارة تعريف كريا جمارة داية ناس كرن حضرتی سلمان رازی بونا خدا لی بی او روایت کی به پیغمبر علیه الصلاة والسلام داویا هیوا شعبانی خطبه که خواند و شیرت لما کرن و هاگود و قال انسانا سها هیوکه بسرودتی او هیوکه حالویا میزن جا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکا پەروەردەییەکێ وەکە دەرسەکێ وێ هەیڤێ ژمارەبێژێ طیبەتیێ وێ یەک بەیەک ژمارەبێژێ کا ئەو چنە یەک شەهرٌ عەظیم مبارەک دەستپێکێدە بالا مەکشاندە سەر vê heyvê got ev heyveka gelekî qedir bilind gelekî pîroz gelekî girîng a heyjê hebe heyveke wilo ye yani ev heyva Ramazanê mebar heyveke gelekî girîng e belî piştre got şehrun fîhî leyletun xeyrun min elfî şehr got meyzên di vê heyvê de şevek heye bi serê xwe ji hezar heyvî bixêrtir e ew şev ji hezar heyvî bixêrtir e belî piştre dîsa dewam kir şehrun cealallahu siyâmehu ferîdeten ve qiyâme leylihi tetawwuan got Xweda Azze ve Cel rojiya vê heyvê ser we farz kiriye û nimêja şevê vê heyvê jî sünneta min in yani weke terawîha piştre pêxember dewam kir kî di vê heyvê de sünnetekê xêrekê bi cih bênê weke ferzek dua heyvê dî de bi cih anî kî di vê heyvê de ferzekê bi cih bênê weke dua heyvê dî de heftê ferz bi cih anî pêxember salat û selama Xweda li serê bê got ev heyv çi ye ve huwe şehru sabrî got meyzênin hejê hebin dîqat bikin ev heyva sabrê ye nebêjin ez bi rojî me ji xwe sebra min nemaye ez bêsebr im nexêr ev heyv bi serê xwe heyva sebrê ye والصبر ثوابه الجنة خلata sebrê çi ye xelata wê jî cennet e piştre pêxember got weşehru lmuwasatî ev heyv heyva qenciyê ye heyva xêra ye heyva îhsanê ye belî piştre dewam kir pêxember وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه di vê heyvê de Xwedê Teala rizqê bawermenda yê mümîna zêde dike belê kî di vê heyvê de fîtarê bide rojîgirekî weke xêrawî xêrê qizinc dike ji xêrawî jî tiştek kêm nabe belê wa kesê li dora pêxember jê pirs kirin got ya Resûlallah pekî em tiştekî fîtarê nebîn em çi bikin pêxember got hûn xurmekê jî bidin hûn zerikek av bidin hûn zerikek şîr jî bidine rojîgir dîsa xêra we pê dikeve belê pêxember girîngiya vê heyvê dewam kir ve huwe şehrun ev heyveke wilo ye ewweluhu rahmetun ewwelê wê rehmet e roja yekê heta diha rojê rehmetê ne heyjwa hebna piştre ve ewsetuhu mexfîretun nîvê wê mexfîret e ji yazdeha heta bîsta rojê mexfîretê ne ve âxiruhu îtqun mînen nâr dawiya wê bîst û yek heta xilas bibe ew kesê rojî digire taat û îbadet ji Rebbê xwe re dike ew însan jî cehennemê azad dibe belê pêxemberê me aleyh salat vesselam got di Ramazanê de çar xesleta zêde bikin yani heyjwa hebin
ددوا وني ربي خرازيكن ددوا جي حوجبونا وحيا أو خصلتين جو وني ربي خبي رازيكن شنا يكجي فشهادة أن لا إله إلا الله شهدبونا يكيتيا خدا بزمان جدل وبحياتي أفيكشي يعني رمضان دا باوري أخوا عقيدة أخوا إيمان أخوا قوين راست وزيدك يا دواتشيا واستغفرونه طلب عفوا جنيه خوش ربي خبك فكي أو خصلتن و حوجبونا وبيها نچنا يكجي جنتج ربي خو بخوازن و جي جهنم خو بسبيرنا با خدا عز وجل پیغمبرم عليه الصلاة والسلام كي دوه هيفه دا روجي گيركي ميزي آوه بديه دا دبي أجي يعني خدي تعالىش حوزي من حوزي كفسري و آوه ديه دا حتى هري جنتي أو إنسان تي نابي بلي ميزي روجي أفا روجي تعريفا جو پیغمبر مجمرت كي أفا خدي تعالى ما بقر نجوا كسيكو لسر تعريفا پیغمبر روجي أخو دوام بكن بيروز ومبارك بروجي ما حموا إن شاء الله.